twongeye kwifuriza kugubwa neza udahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho bigiye bitandukanye. Uyu munsi twabateguriye ahantu 10 nyaburanga ushaka kubasohokana n'umukunzi wawe cyangwa se umuryango wawe, hakaba ahantu mutazigira mwibagirwa mu buzima bwanyu. Ku mwanya mbere turasanga pariki y'igihugu ya Namibia ariyo yitwa Etosha National Park. Iyi ni imwe muri pariki yo mu gihugu cya Namibia yashyizwe ku rutonde rw'ahantu hashimishije kuhasura ndetse no kuharuhukira wirebera amoko y'inyamaswa agiye atandukanye agize iyi pariki y'igihugu ya Namibia ariyo yitwa Etosha National Park. Reka twigire ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikiyaga cya Victoria Falls giherereye mu gihugu cya Zambia. Ku bantu bakunda ibidukikije nk'ibiti no kureba uko amazi yisuka, ni ahantu heza ho kujya. Aho aya mazi yisuka hakikijwe n'amaresitora menshi agiye atandukanye, ku buryo abicaye bareba aya mazi baba bumva baguwe neza, dore ko hari akayaga n'amahumbezi aturuka mu ishyamba ndetse no muri ayo mazi yisukanura. Reka twigire ku mwanya wa gatatu. Ya gatatu turasanga ikiyaga cya Malawi. Ni ikiyaga gisa neza cyane kikaratanga n'akayaga ku bantu bajya kuharuhukira, cyane cyane ko kinafite n'amazi meza cyane asukuye, kikarakikizwa n'imisozi miremire. Ni ikiyaga cya gatatu muri Afurika mu bugari. Ni ahantu heza cyane kuharuhukira cyangwa se kuhatemberera uri kumwe n'umukunzi wawe mu kwezi kwa buki. Reka twigire ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga ikirwa cya Seychelles. Ni ikirwa gito gituye ku mugabane wa Afurika muri Afurika y'Amajyepfo, gituwe n'abantu batari benshi ariko cyashyizwe ku rutonde rw'ahantu hasurwa na ba mukerarugendo baturutse mu bihugu byose byo ku isi, dore ko ari ikirwa gifite amahoteli meza cyane harimo nka Le Jardin des Palmes na Sunset Beach Hotel. Reka twigire ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga Bazarutu. Bazarutu ni ikirwa cyo muri Mozambique gituye hagati mu nyanja. Ni hamwe mu duce two muri Mozambique dusurwa cyane na ba mukerarugendo, dore ko kino kirwa cyakira buri mwaka abasaga 10,000 kuzamura kubera ubwiza bw'iki kirwa gituye hagati mu nyanja, kubera n'akayaga kava mu nyanja hagati. Reka twigire ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turasanga ikirwa cya Zanzibar. Ikirwa kiri muri East Africa, muri Afrika y'Iburasirazuba, kiri hagati muri Tanzania, hagati y'umujyi wa Dar es Salaam ndetse na Unguja. Ahantu abantu bakunda bishimira ndetse bakunze no gutemberera, cyane cyane bari kwizihiza ukwezi cyangwa se iminsi yabo y'ukwezi kwa buki. Reka twigire ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turasanga Marrakesh. Ni umwe mu mijyi ikomeye kandi isurwa cyane na ba mukerarugendo yo muri Maroc. Nubwo haba ubushyuhe bwinshi cyane bukabije, bituma bamwe mu bantu benshi babikunda cyangwa se bakunda kuhasura kubera ubwiza bwaho ndetse n'uburanga ahantu hateye. Reka twigire ku mwanya wa munani. Mwanya wa munani turasanga Sharm el Sheikh Sinai. Ni umujyi ukomeye kandi mwiza wo muri Misiri, ubereye amaso kandi ukunda gusurwa n'abakerarugendo baturutse hirya no hino ku isi. Ukunda kuba mwiza ku bantu barangije ubukwe bagira ngo baruhuke, cyangwa se ku bantu bari mu kwezi kwa buki. Nawe niba ufite umukunzi, ushobora kubasohokera wowe n'umukunzi wawe muri uyu mujyi, hakaza abantu mutazigira mwibagirwa mu buzima bwanyu. Reka twigire ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga Amboseli National Park. Iyi ni pariki y'igihugu ya Kenya. Ni pariki igizwe n'inyamaswa z'amoko menshi agiye atandukanye, haba inyoni ndetse n'izindi nyamaswa zigendera ku butaka. Waba ufite umukunzi ukunda kureba inyamaswa cyangwa mwembi muzikunda, aha ni ahantu heza ho gusohokera, dore ko hari inyamaswa z'amoko menshi agiye atandukanye, hari n'akayaga kava mu ishyamba rya kimeza riri muri iyi pariki. Waba wirebera ikirunga, waba yirebera n'indi misozi miremire igiye itandukanye. Aha ni ahantu heza nakwifuriza kujya gusura, hakazaba ahantu mu buzima bwawe utazigira wibagirwa. Reka twigire ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Johannesburg. Ni umujyi wo muri South Africa. Niba ukoze ubukwe hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 10, gutembera umujyi wa South Africa ariwo Johannesburg birakoroheye cyane. Binakubira byiza ko haba hari akazuba kakayagirizo, apana ryazuba ry'impeshyi. Abantu benshi barahakunda kubera yuko yisoje gukora nk'ubukwe uri mu gihe cy'ukwezi kwa buki, cyangwa se witegura uri mu myiteguro y'ubukwe bwawe, biba byiza ko wajya kuharuhukira kugira ngo uzakore ubukwe bwawe nta stress ufite. Icyo nakwisabiraga no kuma subscribe, ugasharinga, ugakomentinga, tugakomeza tukibanira. Nje nari Evode. Imana ikomeze ibarinde.